ahodo ni nyina no eyom aso ye papa ni nyina no oba ombema obi atumi ato me pa ye wo afra bro sane won eho na be ejapa beauty salon me pa ye mfrem ma no e wo 0554 389308 0554 389308 no momoe na eniema entim emie peyepa mfamaye ejapa beauty salon wase ahofefie Monox 89 enterprise me pacho ye wo atwema ferry akrofrom Johnson won man pacho na be hu ye me pacho efida na hyase ekopim na wie ni nyina Monox 89 enterprise building materials no and hardware ni nyina ne pacho bra ne yemu nefa kostati fie nefa ko wi enu nti momode a efre Mr Gideon e wo 0554 272080 0554 272080 Monox 89 enterprise wasi eni papa fie me de ko Big Joe enterprise me bacho yankwa na ye phone no repairs no yankwa no decoding and unlocking ni na me bacho e Big Joe enterprise aso ye bomodi abra na ye mo me bacho obetimi aba betu bi akwakoton ni nyina e Big Joe enterprise Big Joe se me kan cho se o eboako total filling station wono ma kunsu o zongo junction sa so na anwa kwanta enso ubehu no me bacho bomodi afra Big Joe e was 0245 794556 0245794556 and answer 0209545156 Big Joe enterprise was any papa fee me pacho me do tu kwan amakoboga me pacho akonto de ye de bekasa akonto nya bia obo me pacho se o pese tu kwan na onya sika gu botom dia momode afre full time recruitment and travel consult for no momo omo do be ko Albania, Australia, Canada, Germany, UK, Luxembourg, Holland, Iceland, Japan, China, New Zealand, Dubai. Me pacho school for ni na momra ni ma mu student visa me pacho visa before payment me pacho se visa ne ba no wa me tuesi kan anya me pacho o se men kan jiro se on twema okra it we visa before payment we visa ne ba ansa na wa ba be tua kan ntimi srawo bomodi abra ne ma sing na me pacho a full time recruitment and travel consult for Adarma me pacho bomodi a na frɛ Ohini Solomon ana se Ohini Jan e was 0536 786913 ana 0549564303 me patch you so for line compress kwa so ya ne works angel academy for school no ene yenhwanim ana omu school mu no ma uduru na frɛ ya ubenya ye me patch bra na full time recruitment and travel consult for Adaroma omu fon tu kwan eno a ye bo ama ne bebrebe yi e de kyerɛ amanfo St. Louis aha me patch bo modin a na ko Adom House okọ Adom House a first floor be St. Louis Ventures okay wo de bi pe bia kwa unsa ebetumi aka St. Louis Ventures ono na se say oye kire se distributor and afei so wholesaler kofa buy ono a yes say open phones papa is it me phone ya age ne ho awia ne say Mugabe phone ya age ne ho awia ne say St. Louis wona me kwa akope bia to on ka bedi mi ho me nkra bedi ho o ka se me kan se bra na me se wan em se me na me refi nche so otimi ko I see bo modi ana enti se no enka na nya bedi mi ho nya bedi ho de me ko St. Louis Ventures mpacho shop no headquarters no ankata kasa won carry won carry Adom House okay first floor okay na ye won carry I opposite and via ni mo ebi so wo ho okay na agogo so e wo ho e ho de now nim say St. Louis Ventures ye san ye repairs e ka ho phones bibia unlocking and decoding laptops fiza mobile phone ho pempena de ne de full machine so asa bibia fridges awurade ho just TVs and no me na 46 inches no ai onyame ba oni kola kwa hade enipa no enipa ni una asa oni nipa ne gina wo eti na say so dia to social media no so ama me kama efeye na ade ye me nwanwa pa baako ewo mu ne se St. Louis you know ne number no de age to ho ansa na 0241 907600 0241 907600 and yes St. Louis number na fato o ma me pa chaw afei enya phones enkoa na yedi hu dwuma ene home appliances enkoa so me pa chaw
if you are 42 no more mo abrochire no a modi musika kosi nkrofo so mo modi musika no wasi uda na wie opese oboso me pacho we se Louis se kala wo pe eno ne de bo edan no so ama wo kala wo di penti wo dan no ye penti dan ama wo ne ye se boso di ama wo eti colors no ye blend ma ne ye fe me pacho enfa wo dan no so bo no ene nchanse a obeto no enfa nkosi obi aso eno ye se Louis enterprise afei ne yakwa kofa se eno de aba na me pacho enchance ne se fa wo kala wo pe bra na ye ntwa ho nchanse ne ye fa me bodan no so ma wo tie wo pese ye koni ekosusu edan no eso no na afei enchance ahodo a obehia ne dodo a obehia nyina no a eye St. Louis Ventures me pacho tie ne ye St. Louis Ventures ena yaba ye de sa ne ma we nyina ebro pacho ye tete dollars so no nkrofo bebre o ma antete o mo ne ma so but St. Louis Ventures de yen yate ye ne ma so a echen omo a aka ni nyina me pacho enti nchanse papa a wo pe e de abo wo dan so de eye St. Louis Ventures na wonim type a wo pe bia no Mogabi type a wo pe bia no ebi wo St. Louis Ventures type bia a wo pe nchanse no type a wo pe bia Mogabi types de bi ne de wo he there was zinc there was allosin your governance there was RBS okay ebi wo a ebi so your colorless nyina okay ana color wo pe no okay wo de brɛ ya ai wo color wo pe no eno ne twa de abrew okay color wo pe no ebi twa de abrew Euro Gattes yes RBS allosin galvanized ni nyina ya so ye papa chance na it say cement no awurade ye ho a ni nyina ebi wo ya so ye eti bo abo social media no so nyina na da YouTube so Katakyie FM TV da so wo kala na de beba no ye mfa kala ho from lewu I see eno yare ye ama wo wo anasa wo ye etim kra busa se fa wo fie ne plan ne bla ne nkire wo kwan a wo fa so bebo wo boss wo bebo e be ye fe empopo debi yenya sa begu kam asa ko jaw eno na ede no fa number no tuja ma me na me nhye number 0241 pe number number 0241 90 76 0241 90 but from St. Carrie unya ne ba bia I just St. Louis Ventures my goodness St. Louis Ventures hey St. Louis ya sama ba krom ha fantastic and na doa ne wheelbarrows say ni na ka ho me say adana sase e go pin na wie e St. Louis Ventures okay home appliances ni nyina ai get this ni nyina no e St. Louis Ventures okay enti na asa eti he ya ono se wo hia dia na asa na asa hia na na yi na e ko Louis wo e yin ti si mu na ma ne ma yes ye ko Louis wo Louis si amla se na asa hia system unit name ne ma nyina e St. Louis Ventures e ho ne be nya papa ni nyina e dia to na so ye papa ni nyina e St. Louis Ventures awradi nyankopon na wonim enro we sa asem bi to masum se enkrofo titu ni abrochirefo no nti na social media no na asade atoso amamen abrochirefo no mo mane sika ekosi enkrofo so no mo adi eno ni asem no eti afa kura de unim se yesan sidan ne ma wo yesidan ne ma wo ti na make say from say from associate kopim na wie no ni yansa wasa na the friend say o kire wasa ase na ya na wo service oh I see I was St. Louis Ventures yes yeah I was surveyors on be ya nia wasasa ya be kire kwan afa ye wie so a ni amount say one agent so ha okay on one agent no what also be architectural works ni na enti say we problem me say we dey fit na chase kopim na wie no bless Louis wo asa say ye maniska nkosi ade ba ko a say ade ba ko say di kan say yes usika no so a esa no ko terms okay ni achase ya what you had kakra ye kase ye kan ade bechi okay ade bechi dia number no eh 0241 907600 0241 90 7600 that just odi asempa no 0241 90 7600 odade odi asempa ngobato Katakyie namte dotna wakano enim asada srogon koma wo enim asada srogon koma wo tie ye bia na say atiasimi wo social media ma media mpacho na say atiasimi wo social media ma media mpacho enebra so wa ma social media no so wa ha ho pa free talk ye na be yi picture
easy soft IT consult. Now say fatu sumame, fatu social media no sumame na abrochire for consult. Now say fatu sumame, fatu social media no sumame na abrochire for no boga for ni Germany for ni nyina. Omo hu na omo mba fie be esebi omo nananom ayie no ne ade ni nyina no. Omo mehu ewo eye YouTube no so. Ewo YouTube no so se be omo be ye yi a omo hu easy soft consult. Easy soft consult, IT consult. But yen na ye twa video no ma video na ye fe pa kama. Etumi de edema wo. Eye easy soft consult. Ombetumi ehu. Ombetumi ehu. Omo na ewu wa abrochire bogafo. A mo ba abeye mo aye ni nyina me pa cho. Eye easy soft consult and I make come for the amount now say obehye na pictures fe wa yiri nyina atumi the amount wonim ebi no ba Ghana ha ebe ye omo yie omo nso so atumi atwa video kama na de akọ abrochire na omo na fofo no so omo akoye yie ne bi wo ho enye video bia na ebetwa ama wa abekọ na ni nwansena mpa cho yie no emma e wa abrochire ho unya hwe easy soft IT consult and yen ye betwa video kama pa atumi the amount eno eye na now say bibia be fine fe ni etwa de amount wedding birthday engagement parties any de keka hu nyina frɛ easy soft IT consult ewo 02 mammo number no way ye na say be kume 0549 68 71 00 0549 68 71 and 00 0549 68 71 and 00 and we easy soft IT solutions BBF o video ho BBF o pictures ho de yen ni be ye ma kama papa mpacho me pacho adwuma ko mo pese ye be install CCTV cameras afei so ye be stream mo live programs edema mo ni nyina ye IT easy soft IT consult shano so mame pa mo eda social media no so enti me Germany fo na mo tie me anopei eno eye King George or Germany omo nyina tie me anopei woni abusuafo etie free Germany nyina no ya mamo shout out kese pa ye wish mo kama ye wish mo nyina well ewo obi kro so na mo ba fia be abeware mo ba fia be di djuma bia birthday parties ni ye no a eye IT easy soft IT solutions and here come for etumi ede amawo e be create website etumi ede amawo e-commerce website magazines news website e-learning school website portfolio website membership website ni nyina ye etumi ede amawo afei say the body can video creations and dey ho nyina for number no se 0549 68 71 00 0549 68 71 00 me social media for nyina momra so na bibia so entimi enye fine pa ewo ehonomo na happy 1 year anniversary pa ekodi ama community hospital nyina hini anende ye hospital kakraka na nyina hini no yes ufri nyina hini SHS no a nkas okay ufri hona obenkum so se wokọ ufri abuakwa no wani kire baabi ani a ufri senior high school na okwan ho na community hospital no wo wow Brian ya 1 year na adwuma hospital ne bon ensa hospital di 1 year esa hospital di be 10 years e wo ho wow community hospital nyina hini no yes enya 1 year masa when you want to say so who could register company bi yeah na say you say for example a guest house okay na with me a pejani he hotel preko because was standard I see ti sa na ye na ye yeah ti papa ko ya sa hospital no community hospital no obi ya all ko registration no say hospital no and as a community hospital no e penifo hwe facilities enema hodoa standard no so eno mo ka so da bi abrabo no me mpere me ho sa mpesa abre bia ni da bia bi nyane makuntan sa wodi ya bia ma hyase no mu ni se so na so me vision e wo form kra ama me eti no wodi ya for the meantime no me register no as community hospital na afoforo bia o mo beba se bia ya afo meba ama ma nurse ne ma doctors po na hwe wo mo no o mo mom ne be di adanse se
where the community na da so kwa name a standard no so sanity nke general hospital yes precisely barunim say bibia fa ayarehwe bia ye wo community hospital yes enti menyi wachinye say standard na ye general hospital mum sa na say ye